Ku kotisa loko hi ri emisaveni hi ri karhi hi hanya, munhu un'wana na un'wanyana loko a ri kona eka misava leyiwani Xikwembu xi n'wi nyike miehleketo leyi ku nga yona a ringetaka ku pavher ndlela ya vutomi bya yena ha yona. And emakumu ka siku we need to connect to the creator, the one loyi a nga hi nyika miehleketo. Now ni rhandza ku vula leswiwani, we are all on the journey ya ku lavana na Xikwembu, ku Xikwembu i mani. Minkarhi na ku tala ni rhandza ku vula marito lama nge a hi munhu a nga ta ku endla leswaku u ze u tivana na Xikwembu. I Xikwembu xona n'wini xi nga ta ti reveal-a eka wena munhu loko wena u pfumela u ri na ku tshemba leswaku Xikwembu xi kona xa hanya. Now ni la ta ni ta vulavula i mhaka yin'wanyana ya nkoka ngopfu swinene. I am hearing vanhu va ku tala every day asking themselves questions, van'wanyani va ri karhi va vutisana. Ni rhandza ku la ku na mina ni ta phawula nyana katsongo, ni khomeleni ku huma nyana katsongo emhakeni. Ni la ku ta vulavula hi timhaka ta masungulo, the deity. Ku na Xikwembu lexi hi ngo xi kona xa hanya, masungulo na mahetelelo hinkwaswo swi tshame exandleni xa xona, and the very same Xikwembu hi xona xi nga hi nyika miehleketo na hinkwaswo leswi hi hanyaka around hi swona, leswi hi swi vonaka hinkwaswo. A hi vulavula hi D_N_A katsongo. Loko hi ya vulavula hi D_N_A hi vona Xikwembu kusukela ku sunguleni xi vulavule milawu leyi nga yima a yi hundzuki na namuntlha. Loko xi vulavurile ku lowu i nsinya wa mpopo, D_N_A ya kona hambiloko nsinya wa kona u nga wu rhwala u ya wu byala eNigeria kumbe u rhwala u ya wu byala eLimpopo, u rhwala u ya wu byala eTanzania, the result ku ta va yin'we hileswaku kwala nsinya wolowo nga ta wu yisa kona kumbe mbewu ya kona ku ta fika wu tswala swoswoleswo ku nga vulavuriwa swona ku wu ta va swona kusukela ku sunguleni. Loko wo teka nsinya wa apula hambi u famba na wona misava hinkwayo u fika u wu byala, wu ta fika wu tswala the very same thing. Why ni vulavula marito lamawani na? Ni vulavula marito lamawani because a lot of people have been asking questions about ancestors and the demons. Ni la ku ta ku hambanisela swona namuntlha ku kota ku swi twisisa ku hikokwalaho ka yini ni vulavula hi D_N_A. Xa ku sungula, number one, there is nothing wrong with the ancestor. The ancestors are there. Ancestors are your DNA. Ancestors i mbewu leyi Xikwembu xi nga vulavula eku sunguleni ku wena u ta va n'wana wa Sithole, Sithole loyi a nga ta va a dabuka ka mani na le ka mani na le ka mani ku landzeleriwa generation to generation ku ya fikela kwale ndzhaku kwale. Leswi la ku vula yini na? Swi la ku vula ku hi yona mhaka hi twa hi xitalo loko ku vulavuriwa hi hosi Yesu ku vulavuriwa hileswaku i n'wana Abrahama, n'wana Davhida. Loko ku vulavuriwa hi Abrahama na Davhida ku vulavula hi lava nga le ka Old Testament. Ka New Testament a hi va kumi kambe hi kuma ti-references ta vona leswaku hosi Yesu i huma eka lineage ya vona. Now vanhu va ku tala va famba va confused ku loko va ku twa u ri munhu loyi u kholwaka kumbe u ri muzalwana u vulavula hi ti-ancestors va disturbed onge hi loko se u vulavula hi madimoni. A wu ri ni ku pfuna n'wana wa le kaya, you are an African child, sweswo swi nge cinci, ene un'wana wa vatswari va wena and vatswari va wena i vana va vatswari va vona and vatswari va vona i vana va vatswari va vona. Back hi ya tlhelela eka D_N_A liya yo sungula ya ku wena un'wana wa mani loyi a nga tswala mani ku tswariwa mani ku ze ku ya tswariwa wena. The very same principle leyi nga tirha eka hosi Yesu loko va ku i n'wana Davhida, n'wana Abraham. So ho fanele ku swi twisisa vamakwerhu leswaku a hi hinkwaswo leswi hi nga ta swi twa swi chumayeriwa swi nga ta famba swi ya va ntiyiso, because at the end of the day hi alela vana va hina ku va ni va ya kuma ntiyiso, hi alela vana va hina va ta famba va xaniseka hi va hi nga ha ri kona, not understanding ku kahlekahle mhaka yi sungule kwini. A wu ri ni ku pfuna n'wana wa le kaya ku xin'wana na xin'wana lexi nga famba swi endleka eka malembe hinkwawo lama nga hundza swi nga endleka kuma ku vatswari va ve na vudyoho byo karhi va nga byi endla va dyohela Xikwembu ivi Xikwembu xi va rhukana, because na Bibele yi vula swona ku lava nga ta ku na swidyoho leswi vanhu loko va dyohele Xikwembu, Xikwembu xi ta ba ndyangu walowo ku ya eka ti-generation ta yi 7. Loko ku ri hi ku vatswari va hina kumbe vakokwani wa hina ti-ancestors ta hina va dyohele Xikwembu, hambiloko yo endla yini kumbe yi endla yini, loko generation liya ya makumu Xikwembu xi nga yi vula ku hi yona yi nga ta va ya makumu. Chap my man, all right, see you later. Hi yona ya makumu leyi
yi nga ta va ya makumu ku va ni yi xaniseka ehansi ka case yoleyo ku hava munhu loyi a nga swi tshunxaka. Hi yona mhaka hi vona minkarhini ya ku tala loko vanhu va johele xikwembu xi va rhukanile hambiloko yo ta hi fika hi khongela hi ri vafundhisi ku nga endleki nchumu, and van'wani va ta hetelela va vula va ku swikhongelo swa lavaya a swi tirhi, a hi timhaka ta swikhongelo swo ka swi nga tirhi. Loyi a nga yimelana na xikwembu kumbe a nga johela xikwembu ku hava munhu na wun'we kusukela elwandle kumbe etintshaveni misava hinkwayo jikelele a nga swi kota xiyimo xo fana na xolexo. So yo fanele hi swi twisisa vamakwerhu. Ni la ku ta vulavula katsongo hi mhaka leyi ni nga yi khomba ivi ni hundza ya ti-ancestor na madimoni. I yini dimoni na? Ni la ku pfuna van'wanyana lava twaka onge loko vanhu va vulavula hi ti-ancestor kumbe vakokwana lava kalaka va nga ha ri kona va le ku demonizeni ka vhangeli. Vamakwerhu hambi wa swi lava kumbe a wu swi lavi, xikwembu loko xi endla vanhu xi va endle hi ku ya hi tinxakaxaka ta vona. Loko hi vulavula hi va Abrahama, hi vulavula hi va hosi Yesu, hi vulavula hi va Davhida, hi vulavula hi va Solomon, hi vulavula hi rixaka leri xikwembu xi nga hlawula ku va ni ri fanele ku va ku tsariwa ha rona ku nga rixaka ra ka Israyele. Hina hi maxaka hi rixaka rin'wanyana ra vantima leri xikwembu ri nga rhandziwa hi xikwembu. Problem i ku hina a hi tsariwanga hansi. Loko a hi tsariwe hansi na namuntlha na hina a hi ta va hi ri karhi hi vulavula hi ku na Shaka Zulu wa ka manimanimani hi ku ya hi history yoleyo, ku na Dingiswayo wa ka manimanimani hi ku ya hi history yoleyo. History ya hina a yi tsariwanga ehansi, mara lexi ni lavaka ku pfuna ka xona n'wana wa le kaya hileswaku loko ku vulavuriwa hi va le hansi a ku vulavuriwi hi madimoni. Madimoni n'wana wa le kaya tshama u swi tiva leswaku i mimoya loko hi vulavula hi le ku sunguleni nyimpi ya le ka before ku fika dark ages, nyimpi ya le ximoyeni, loko hi ri karhi hi twa leswaku loko ka New Testament ha swi kuma leswaku va ku Sathani i wile a wa hi le henhla a wela emisaveni. Sathani tintsumi ta xikwembu ti lwe na Sathani ti n'wi hoxa emisaveni ku va a ri ntsumi ya munyama. Loko wo ya u ya gugula kahle u ta swi kuma swa ku ku vulavuriwa hi ti-fallen angels, ku vulavuriwa hi yini? Ku vulavuriwa hi tintsumi leti nga wa leti nga influencer emisaveni. Loko hi languta buku ya Geneza hi kuma leswaku ku na tintsumi leti nga languta emisaveni ti vona loko misava ku ya ku andza vanhu, ti vona vana va vanhu ivi ti va navela ti ya va endla vana va vanhu. A ku ri ku sunguleni ka ku andza ka mimoya ya madimoni hi mukhuva wolowo. A ma ri kona madimoni kusukela ku sunguleni laha ku nga Sathani, Lucifer a nga wona tintsumi ta yena kusukela ku sunguleni, kambe a ti rindze ku endliwa munhu ku ti ta kota ku fika ni ti sungula ti tirha, because demon a ri na matimba loko munhu a nga endlanga, a nga ri kona. Demon ri sungula ku tirhisa munhu ivi ri kuma ku hanya emunhwini. Hi ku komisa ni la ku vula leswi tshama u swi tiva leswaku madimoni a ma na swakudya ene a ma kumi matimba loko munhu a nga johanga. So loko hina vanhu hi ri karhi hi johisa hi madimoni ma kuma vutomi hikokwalaho ka ku joha ka hina. So whatever lexi xi endlaka lexi xi nga xi joho emahlweni ka xikwembu, madimoni ma kuma matimba. So madimoni a hi vakokwani wa hina lava nga lova. Madimoni i mimoya kumbe tintsumi leti ti nga wana tata wa tona Lucifer kusukela ku sunguleni, ivi ti multiply-a ti tala emisaveni. Vanhu lavo tala va control-iwa hi mimoya leyi vuriwaka madimoni, demonic forces, matimba ya munyama hi mukhuva wolowo. Now so ku na ku hambana ni lava hi hambanisa vamakwerhu ku loko munhu a vulavula hi va ka vona lava kalaka va nga ha ri kona, hi fanele hi swi twisisa ku a nga vulavuli hi madimoni, i vulavula hi va ka vona lava kalaka va nga ha ri kona. Now hi leyi problem leyi fikaka yi va problem yi va disturbing ka vanhu vo tala. A va koti ku swi twisisa ku bona lava kalaka va nga ha ri kona a hi hinkwavo va nga madlozi kumbe ti-ancestors ta matimba yo va ti va pfuna ku aka vutomi bya vona kumbe ti va pfuna ku va ni va kota ku va na progress evuton'wini bya vona. Leswi swi fana na ku va ni mi va endyangwini mi ri 10, a hi hinkwenu mi nga ta humelela, a hi hinkwenu mi nga ta teka ti-decision ta right ku ya evuton'wini ku ya va successful evuton'wini. Ku na 3-4 lava nga ta teka ti-decision ta right lava nga ta hetelela va ya va successful evuton'wini, kambe the whole 6 or the whole 7 va hetelela va teka ti-decision ta wrong. Hi makumu ka siku kuma ku va hetelela va nga fikanga eka ti-goal ta vona, va phijiwe hi swin'wana na swin'wanyana kuma ku ti-decision ta vona va lave ku fuma ka xihatla, va hetelela van'wanyana va famba va joyina ti-army ta swibamu, va khoma nkunzi, van'wani va yiva timali, van'wani va endla yini swi va komisela vutomi hi ndlela leyo, va hetelela va nga ha fikanga laha va fanele va ya kona.
Now ni ku kombisa hi vanhu vo valava ku va ni u teka mihleketo ya wena u yisa eka ti-ancestor, vanhu lava kalaka va nga ha ri kona, eka 10 ya vona lava kalaka va nga ha ri kona. Loko ku ri ku lova manharhu ntsena va nga teka ti-decision ta kahle evuton'wini, the whole 7 leswi vulaka swa ku a va teka ti-decision ta kahle. Now a hi tlheleli hi ya va languta loko se va nga ha ri kona, wena u ri xintukulwana, 10 ya vona a va teke ti-decision ta kahle evuton'wini, va lovi va humelerile, and the whole 7 a va humelelanga evuton'wini hikokwalaho ka ku endla yini. Let's say the whole 7 va nghene va hetelele 4 ya vona va rhukaniwa hi Xikwembu, and then 3 ya vona va hetelela nkarhi wun'wani va dlaya vanhu va wrong, vanhu valava hundzuka mjiwa. You know what I'm talking about, tanihi munhu wa Mutsonga, tanihi munhu wa xintu wa swi twisisa ku ku na swilo leswi va ngo i mijiwa mindyangwini, and vanhu va ku tala a va swi tivi swa ku swilo leswi swi va swi sungule kwini. Na vuloyi ku na vuloyi bya ku munhu a nga lo suka a ya famba a ya byi lava, kumbe a nga lo famba a ya lava ku a nga loyisa ku yini. Ku na vuloyi bya ku siyeriwa, kuma ku munhu lo siyeriwa vuloyi i loyana a nga ha ri ku swi laveni. Swa vava ku loya u nga ha ri ku swi laveni, because i vuloyi lebyi nga lo siyeriwa, swa ku swi sungule kwini swi ya kwini a wu swi tivi, but the problem i ku loko u nga lavi ku swi tirhisa, it's either swi ta dlaya wena kumbe swi dlaya vana va wena kumbe swi ku twisa ku vava. But the only reason, the only solution ka swilo sweswo hinkwaswo swi lava u nga chavi, i ku amukela Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi. Kwalano a ni ku nyika solution leyi u faneleke u tshama u yi tiva, because Satani xi endla sure swa ku loko ku ri ku u bohiwile eka altari yo karhi, kumbe u phahleriwile eka altari yaleyo ya vuloyi kumbe gandzela ra vuloyi, loko u lava ku huma kona a swi nga ta olova, swi ta vava n'wana wa le kaya, ene hambi ku fa na le tin'angeni tin'wani ti nga fika ti khoma network yale ya ku fa, va ku vona rifu eka wena, loko wo huma ka leswi u ta fa. Hi ku Satani vhele mthetho wa yena i hi chavisela hi rifu ku hi ta ka hi nga humi eka leswi nga bohiwaka swona. But a wu ri ni ku tsundzuxa leswaku loko wo khoma swi tiya u yima ehosini ka kunene u pfumela, rifu ri nge ku khumbi Xikwembu xi nga se ri tsala etilweni ku wena u ta fa. U nga huma kahle eka altari yaleyo kumbe magandzelo yalawo ya vuloyi, kokwalano u nga huma kahle va tlhela va hlamala van'wanyana. But the problem i ku loko wo kala u nga ri na ku tshemba na ku pfumela leswaku Xikwembu hi xona ntsena lexi nga hi tisela Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi, hi yena ntsena loyi a tshunxaka majoko u nga kala u nga humi. Now na va ya swi vona kahle vamakwerhu ku namuntlha hi hanya hi ri karhi hi kombana hi tintiho, hambi hi vakreste endlwini ya ku khongela hi kombana hi tintiho loko ri xini. Ya lava va khongela Xikwembu, lava va khongela madimoni, lava a hi le ku swi twisiseni, a hi tekanga nkarhi wa ku hi va hi dzika hi ya hansi hi ya swi languta ku kahlekahle vanhu lavawani va hlangana na tinkingha tihi ta kona ta siku na siku. Hi famba hi ya nghena ndzeni ka tikereke hi phokotela haleluya hosana, Xikwembu xi kahle hinkwawu masiku, hi dzunisa hi endla xilo xin'we hi tlhelela emakaya. Ti-problem leti vanhu va hlanganaka na tona loko va ri voxe emakaya a hi ti tivi and a hi ti address, and a hi la ku tshunela eka tona. Na ku chumayela ka hina minkarhini ya ku tala loko hi ri karhi hi chumayela tinchumelo ta ku loko va ri karhi va ti yingisela vona vini va hetelela va ti ba va ku ni ta n'wi byerisa ku yini mfundhisi leswaku ni na ti-problem leti ni hlanganaka na tona endyangwini wa mina, na ti-problem ni hlanganaka na tona hi milorho, na ti-problem ni hlanganaka na tona na ku lorha vakokwani. Sweswo a hi nge swi balekeli maxaka ya mina, hi ku loko ku ri ku vakokwani vo va lava nkarhi wun'wanyana va lovi va ri na milandzu ya ku va dlaye vanhu, va lovi va ri na milandzu ya ku kolota, va lovi va ri na milandzu ya ku yivela vanhu masimu kumbe tihomu, swi ta vuya swi ta ba na vatukulu vo va lava swi lava va na ndlela ya ku va humisa ku yini eka swona. Solution hi leyiwani, wa huma eka swona hambiloko va vulini va ku loko wo tshika wo huma ka leswiwani swi nga endleka vuton'wini bya wena u nga humeleli, vana va wena mi ta xaniseka. Hi leswi va nga byeriwa swona va mhani na vakokwani leswaku loko vo tshika leswi va ta famba va ya xaniseka. Ni la ta ku nyika solution ya makumu n'wana le kaya, wa huma ka leswiya ntsena. Swi lava loko se u sungula ku huma u nga humi hi nenge wun'we, huma hi milenge mimbirhi, ivi u ti byela leswaku loko ku ri ku vutomi bya mina a byi ta herisa sweswi a byi mani byi hela, mara leswi a hi swona ni nga swi hanyelaka. U amukela hosi Yesu tanihi hosi na muponisi, ivi u ya mahlweni ka Xikwembu loko u ya sungula ku khongela ku we Xikwembu u tiva DNA ya mina kusukela ku sunguleni, u tiva lavanene ni lavo homboloka, lava va nga ni tisaka misava leyiwani. Kambe Xikwembu xa mina hi ku mina a ni nga ri kona we loko va endla kusukela ku sunguleni, Jehovah a ku vi wena n'wini wa matimba hinkwawo u nga ta ni locate-ela lava va nga ta va vona ti-guardian angel ta mina kumbe tintsumi ta mina leti fanelaka ti ni komba leswi nga swona. Tsundzuka n'wana wa le kaya, loko hi ya vulavula hi ti-guardian angel, tsundzuka hosi Yesu siku rin'wana a ri ku khongeleni entshaveni, loko a ya khongela, loko a tlhandluka ntshava a ya khongela ku vonakala vavanuna vambirhi
ku vonakala Muxe na Eliya. Eliya a yime hala ka tlhelo lerin'wanyani, Muxe a yime hala ka tlhelo lerin'wana. Loko mani a ri karhi a khongela, hosi Yesu a ri karhi a khongela. And loko hi languta Muxe na Eliya, vana va le kaya, va love khale eka Old Testament, hosi Yesu loko tswariwa a nga se tswariwa. Leswi hi byelaka leswaku loko a ya khongela a connecta eka genealogy ya yena kumbe a connecta eka tintsumi ta ka vona ku nga ti-guardian angel leti nga le kusuhani na Xikwembu hi nkarhi wolowo. Because loko a ri karhi a khongela ti ta chika ti n'wi yambala ti connecta na yena, ti connecta na Xikwembu ivi ti n'wi tisela message wa nkarhi wolowo. Hi ku lava hi vulavula hi mani? Hi vulavula hi vana va le ka Juda, hi vulavula hi vana va ma-Israyele. Hosi Yesu loko a ri karhi a khongela ku vonakala i Muxe na Eliya a va n'wi tisela information ya relevant leyi a yi fanele a yi suka eka Xikwembu. Se now xivutiso xa mina i ku vamakwerhu, i nandzu kwini loko munhu a ta va loko a ri karhi a khongela a ku Xikwembu u tiva hinkwavo lava nga ni tisa ka misava leyiwani, hi tlhelela ka DNA leyi ni nga sungula hi yona ku sunguleni. Loko ni ta va ni vurile leswaku u nga kala u nga teki nsinya wa orange u flya na wona hi ku se u ta va u ri Brazil u ya fika u va banana, no. Nsinya wa orange u ta tshama u ri orange, nsinya wa banana u ta tshama u ri banana. A swi na mhaka ku u ya wu byala kwini. Wena ndyangu lowu humaka eka wona hambiloko u swi lava ku cincisa u nge swi koti ku cincisa ngati yaleyi u nga na yona na DNA yaleyi nga le ngatini ya wena. Ku flya ngati ya valoyi lavaya u nga va komba hi tintiho, mara mhakankulu leswaku wena intervention leyi u yi dingaka sweswi u dinga intervention ya Xikwembu ku Jehovah hi ku eku sunguleni lava hi wena u nga va endla. Mina ni xitukulwana lexi ni nga ponisiwa, ni rhandza ku lava ku famba hi tindlela ta wena Xikwembu, ni vonisi ni nyike vutlhari. A ku ve wena Xikwembu xa matimba hinkwawo nga ta ni hlawulela lava nga vona va nga ta va rivoningo eka mina, lava va lwaka na vutomi bya mina, lava lwaka na ku humelela ka mina, lava lwaka na ku vonakala ka ndyangu wa mina. Xikwembu xa mina va susi endleleni. Hi ku loko hi ya languta ni vulavula hi 10 ya vanhu lava va nga vakokwani wa wena, loko 4 ku ri yona leyi nga famba kahle emahlweni ka Xikwembu, Xikwembu xi ta ku allocate-ela 4 liya hi ku xa yi tiva, yi kona eka network ya ripfumelo, va kona eka network ya ku xi dzunisa loko va ha ri kona emisaveni hambiloko va nga ha ri kona. Xikwembu xa va tiva leswaku lava hi vona va DNA ya wena lava fanelaka ku va ti-guardian angel ta wena. Now lava van'wanyana lavaya va nga va ri maxaka ya wena, va nga va ri vakokwani va wena, but ku eka network ya ripfumelo a va kumeki. Xikwembu xi ta ku lwela tinyimpi to toleto loko va zama ku attack-a va lava ku ku wisa kumbe va lava ku yambexa vana va wena munyama. Xikwembu xi ri a ya etilweni xi ta xi ya kaneta xi ku nada, lava a hi vona va ku yambexiwa leswi. Hi ku ngati ya Kreste loko se yi fika manjeni yi fika yi intervene yi mi lwela n'wina mi twisisaka timhaka ta ximoya. Namuntlha ni ya na pfuna lava va lwaka va ri makholwa va ku ya mi makholwa mara ma ha khongela madlozi. A wu ni mi pfuna, ku na ku hambana ka ku khongela na ku tsundzuka. Tanihi makreste kumbe makholwa hi pfumeleriwile ku hi nga ya emasirheni lava rhandziwa va hina va nga etlela kona, hi ya fika hi tlilina, hi ya fika hi basisa, hi ya fika hi tlhela hi vula hi ku etlela hi kurhula until hi tlhela hi ya hi ya hlangana laha hosi yi nga ta hi hlanganisa kona. Hi ku laha u nga ya etlela kona vutomi bya wena byi le mavokweni ya Xikwembu, hi etlela hi kurhula n'wana wa Xikwembu. A hi vulavuli na vona leswi swa ku hi va byela leswaku a va hi endleli yini, va nge hi endleli nchumu. Bibele yi dyondzisa swona leswaku a va ha tivi nchumu, mara mhakankulu leswaku ku ya hi ya basisa a hi nandzu. Namuntlha hi vona vanhu va ku i vapfumeri mara a va se swi twisisa ku loko munhu a ya emasirheni va twa onge i ya ku vulavuleni na madimoni. A wu ri ni mi pfuna vana va le kaya, vatswari va hina va ha ri vatswari va hina, va ha ri varhandziwa va hina hambiloko va nga ha ri kona emisaveni. Leswi swa ku va fambe kahle kumbe a va fambangi kahle i judgment ya Xikwembu endzhaku ka sirha, hi xona xi tivanaka na timhaka ta vona. Hina a hi yeneni mahlweni hi khongela Xikwembu hi xi dzunisa hi masiku hinkwawo. Lavaya i DNA ya hina, hambi hi ya swi rhandza kumbe a hi swi rhandza, hi nge pfuki hi ve ma-Israyele, hi nge pfuki hi ve rixaka. Loko u karhi ku languta kwalaha ka 12 tribes of Israel, ko va na loko hi ku i Xikwembu xa Abrahama, Xikwembu xa Isaka, Xikwembu xa Yakobo, hi va hi ri karhi hi specify genealogy ya laha hosi Yesu a taka hi kona. Endzhaku ka sweswo ku na van'wanyana lava va tinyimba ta 11 na vona va ka Levi, va ka Dani, va ka Benjamin hinkwavo va ha ri vana va Xikwembu. Mara mhakankulu i ku hi specify tinyimba hi ku hambanahambana ka tona ku loyi u huma eka nyimba yihi ya yini yihi ya kona. Na hina hi swoswoleswo ka nkarhi loyi hi hanyaka eka wona vamakwerhu, ku na tinyimba ta ku hambanahambana kambe emakumu ka siku hileswaku hi nga lahlekeriwi
hileswaku eka hinkwaswo ku na foundation leyi ku nga mani, ku nga Yesu Kreste wa Nazareta loyi a nga hosi na muponisi. Mhakankulu i ku lava vutivi bya ntiyiso hi byi kuma hi byi khoma hi mandla mambirhi. Ku na vanhu lava xanisekaka masiku hinkwawo va chava na ku byela vafundhisi hi timhaka ta ku vafundhisi va ta ku byela leswaku heyi loko ze u vona milorho yaleyo se u hlaseriwa hi madimoni endla 1 2 3 i Xikwembu mulamuleri wa swilo hinkwaswo. Hi fanele hi dyondza ku lava ku twisisa ku spirituality xi yimise ku yini. A wu boheki ku hundzuka u va munhu wa le Europe ku ri kona u nga ta khongela Xikwembu. Vukreste a byi tshamanga eEurope, Xikwembu a hi xa le Europe, Jehovha a hi wa le Europe, Jehovha i wa vanhu hinkwavo. Even before ma-Europeans ma fika a hi karhi hi khongela Xikwembu, hi dzunisa Xikwembu tanihi maAfrika. Mhakankulu hileswaku hi fanele hi tlhelela endzhaku hi swi twisisa swa ku Xikwembu lexi kasi a hi xi khongerisa ku yini, hi kona hi nga ta va na vutlhari. Xikwembu a xi hi pfuni ku ya emahlweni vana va le kaya. Loko ku ri na swin'wanyana leswi fanelaka hi swi twisisa eka recording leyiwani ni kombela ku ya hi ya subscribe eka YouTube hi ta kuma vuxokoxoko bya ku tala mayelana na tivhidiyo letiwa. Ku na swa ku tala leswi fanelaka ya ha vulavula ha swona eka timhaka ta mayelana na context leyiwani ni nga yi hoxa laniwani. Vamakwerhu swi tele ngopfu leswi fanelaka hi swi dyondza before hi ta va makreste, because vanhu vo tala va hleketa onge ku va mukreste u fanele u rhanga u hundzuka ku sungula u va munhu wa le Europe, u vonakala hi tisudi, u vonakala hi ku mbala ti-three piece ku komba leswaku u mukreste, onge hi loko hosi Yesu u lava timpahla ta munhu ku a ta ze a n'wi amukela eka minyangwa ya paradise. Makwerhu you are an African, tsundzuka leswaku muAfrika mhakankulu lexi lavekaka ka swilo hinkwaswo i ku tsundzuka leswaku hinkwaswo leswi endlaka a swi ku tshuneti kusuhani na Xikwembu, hinkwaswo leswi endlaka a swi ku tshuneti kusuhani na Mesiya Yahushua loyi a nga yena Xikwembu xi nga n'wi rhuma ku ta hi fela emisaveni. Xikwembu xi hi pfuna na le ka siku ra namuntlha. Haleluya.